yam say ya ebi e wona nam de ne Dubai ebi e dia boko na nye asem bia se ke me di kan de radio se wodi ene de ya chem amen se mi begina FM ha na panyifo nyakopo fa panyifo so na won musiesie mi ne mi kuna atama onu so nya asudwe ma mi so nya asudwe tumi na asi yo anti asem kura mi di ba eni se mi ne mi kuna ahia 7 years kwa sana ebe wale ba mi ne ni hia ye no na mi ni hwi na onu so ya apprentice mi so mi ya apprentice nyakopo ya adom ye wo ma opeso ye mi hu ade a wonye sika akra na onu so so hwe bia ba wo yare na sika na sai busua ni nyina so mfie dodo be sen no bo won 7 years ni onye sika na yade abebom na sika na hye eto do timi free srokra be hwefum sa so hwe ni na etununu mi fani se mi na etumi ni nti ni nyina so yakopɔ ma ede ni nyina so kunim mi ye worry 7 years ni ye worry ye ti ye worry ye no susu na nya ize maye eno susu yare ani wo haw ni amane eto da confusion na susu ni nyina susu echire eto na de confusion bebre confusion ba enye ade na ya na de confusion ba enye kasakasa se mintimi hu ase okay awo woni ne ntem ena me kasa de na ya na de ba akohoma bo ana wade no ho antokwa eto da ebia o mi ko hase ana se wo ko ye no me ba 1 hour na 2 hours wa masa atam no ne ko bisa se adanti no wache anu su timi di bufuo ba okay wo yo bia ne bufu tentem enti eto da ne bufu sa eto da mini ni timi kasa ye free 3 days to sun enye easy official ba enti e ba ne sa wo official de anu odin wo stay na mi suma stay man ko ba ne say to da mitimi ko baby a me ko ye no e bia makodwom enye mia makoma so se meye lesa na de be sami mi ba won bi sami se oh mi yire adati na wache mi suma cheche no mu se ni se mi ba ya se won jojo mi dia won fi mi oni ba ya kan mi hu ni sa na mi suma stay man okay na kuma to ne yama 87 years now na tran dey yes confusion ni ade no a enu a okay to aso na so ni nyina chi no yes abi bon pai man kwan po no ba betu a oni mitinye kasakasa na bitimi fumi asana wako sense etoda wokwa na oni oba bi di komo ofunsu wo bi nya simu ye wo be fifi na ko na ba who can they say Dani Agbaiza na ko na ba Dani no wadruhi wasi minya fifi o wo de twen mi wife kwa wa hafi na mbe fifi nyina na wabu ani aguso ti ko fishi timisi otimi ya ade seni o ya ade na wo ka se obeka se wo twontro gu misu wo hu ade na wo ka no wo ka chiro se wo twontro afikura po no sa ko ye o kesi ama obi panyimu bi se di se na wo twontro gu misu okay when I was say ni na wo 4 confusion ni le mu matimi a wo 4 mo ya le wo 4 no okay ni na susu ase confusion ba sa onu ankasa ko ka kire ye isafo panyifo bi the way we see confusion here me de ka ba ko na me hade confusion okay I feel na matine ye alright wo ba sa eto da wono hu si die ko ni nya otimi ko ka kire panyifo bi no o mo aba panyim ba ku mienu bi ende o ka kire no o mo aba be siesie yentam okay decide sa as e didi sa so hwe no so a enya 11 years it's 11 years ni nyina wanya wo ho ade wo ye me ho ade ofe de okoye wo ade okay wo da bi wo ye me ho ade dadada wo hu mi 7 years no ye me ho ade okay bibia de dance mi wo dance de bibia wa ha ansa na me call ni nche no ye ni worry ye na ye ko wi a worry no na profession ni sache chase ansa na ye nya worry ye mpokura no na otimi ni buti bi fu ye ni hiama na asusu ka wo se baboda da bi o se na ebufuo de kanipa mienu ntafo kwa so mo ko na o kasa na bike bi no o se wanye dia meye o sepe na mami ama no nkasa nti won bu mi da okay dey na see our rejaye bae for yenya 11 years nyakopo ya don o si di fie yakum 1 year pepepe lockdown na ko fish besi na mi awori ni say awori ni say e chekura no dey na dey awori go ni bae me pese meti ho no se minim wo nipa minim no minim ni say onu aduane ani nya fe kura no
wo fini di tie ni aduane anya dai ani nye fe kura no ebi na aduane ben sa aduane ani nye fe mi fan se nkatie bi a se nkatie obi ani se nkatie no wo mu edidiso abi ho ani ye fe di ani nye fe okay bi good nkatie bi ye gold ko to ba na se nye good na se tutuma wondi enti anu dia nkwan na wie no oni anaso beto se nkatie ayam ne si ho ano se meni wasi dabi we de entungu ni ento foforo okay enti confusion si bodiano na ma ware no buye enti onu lockdown no ko to amore bi bae amore no ma hwa amore nanim amore na de kisu bia na ani na tutum hwa abusuafo wo de wo no this ukuna dan what tena ko fa ne phone wa baby say why ne friend ma adwa ye hwan ena na ju no frɛ wo bi enkati ayam kwani e brown ko timi gina so jawa de wo bi say yes da hokwa ti asem we yi ne fam aba mi ti mole no wo no kwata ba na nye adisa adichi su bia na ani nyina etumti ma ma bi say mi nyu ama ye nyina ye ndi okay enti edi 3 days wo bi 3 days no be peja mole no say amole na mi misi manua because mi nim say na say mi edi enti no kro na nyakopo nim amole no manua o ayendi okay gale ne ka bekun na so obi sa me no bi se ka me yen say manche o se me ka che true say there be me nua okay na mi suro in pay for fishing yeah say ma to duane ba so wunyenti maka che say me yen na so nyem na me di ye enti wo de gari ne ka banku but obi sa na o say e more na ade ko onim difference between more and gari no enti 3 days o ko peja mole no ana so wadi gari na wi a wan hu na chire 3 days time ko say say more na so de aka banku no esi ho oh endo peja mole ni say amori a mimisi mi dia kan banku no nya nu ni ana nti no o sha say obebo medua awo more na ho ha abusuafo misi yesu moja ka wenim ade pese odi bodua no na wosunu yesu moja ka won ade na ya ukoye wa yasi ho no afide osiri mi ka ha se afikura na mekoko meko ho akokoye ni kan se du akoye du afelo mumie pro no mane kwa bantu afikura na meko akoye du agu studio manager mpacho yi mami mane trap no echi mami obe ha adwuma no mama ye nko na miti because say ade a ya ne say be ma agbo akoma hwe wona mo me miti shi wansa ade a ya ne say be ma agbo akoma na o hwe animu say eye mmore eye banku but oba ni die mu no wo say banku no emore no ani ye black kakra etimi ntimi nya den amfa nye gari wo ho me di betwi banku na ma ye di be ma na ba ye wan who the difference between emore no and gari banku no what di 3 days time ko say samore no esi ono say hey oba emore ni me bodua edi na ya ukoye wo ya asi wo una obisa na sa afi o ka che mi say afikro na me ko kasi akoye eduragu usu nti ya so no kokoye aduro ho wode wo na ekwa na sa no ka kire mi nim se se awoko yasi won se bibi na okoko because what mi ko ma de sa lockdown mu ayesi obi antene fiu otimi free fie 5 o'clock sisters ne kwa ma bre sama okana ma bre see eti ena more no so na ma ware ni bu ya na chan enu ko fish ni si awore na good that time esi wo more ne gari ne ho ansa na enu chi woto anamo bi anamo na otu ye no sorry enye na ye wuwu edi e penti na ba de ti am ba ha ni say ade ni ba ko fish ni si sa no me hu se wo de bibi agina medua ne so e ba ni sa amori ko fish ni si ye me ye duane a wondi onu su me ye duane na wo na de more ada wo de gari ama wa na me ni nkwala ni ye duane mi wie na mi ni nkwala ni de na onu so ba ni de na oni nkwala na di enti e chire nu ofu ye nche tu kwan 3 days enti de mi ti ye ni say nyubre bi na nkwala ni say dada wa ba enti wo ba ye ni de mi hu ye ni say mi ye duane no na bibi kuta ni nsam e wo tuwom ade hanki ade no hanki mu na hanki na biese na botu kitu obi tia bi e wo nsam okay wo gina duane ni so wo duane no no pe man ka show because mi suro mi kwa na one team say hey Danny e dey na kura one ka site okay person obehu say ma hu ni line
enti mi ase manya dance bi o sanka mi ikope fun bi na aso so wo hu mi ti o hu mi ne yem shi no na odi ade no e saa na odi ko she edan mu enti mi hu saa no dia mi ye baby sisa niam ni nyina yensu ayenum bibia kapa edi ni so nyina ko she mi dan mu no mi dan mi ni mi mani aloki punu mi suru nti onu hu ye na wo fel na hu se abaye o hu mi line no ontimi emben ye biom na dakuru oni ba manager ye di be say 7 years ni onya sure say wa fe okunu no wa fe no di oye ye de mi fini biom 7 years un fe le da ontu anamo so beku mi dia anka wono ne pam mi dia ka me fini dudu na susu se mi don de pa wotimi ye na adwo so beku mi die wan fe no enti de enti na ba ha de enti mi ba ni so sidi mi ma no mienu ye wufo no sidi mienu ekotina baby se akra o minim obi o so on kire mi ni sisakra bi sa ni se Daniel ebi ankola no won mi siesie mi ko kire mi baby a omo na mi hwe baby omo o si da bi obi a ho besi ne 3 years ni afi to da mi friend se mi ni nkola ni kasa otimi ka che mi so ni fie mi bre ya dakuru bitimi sorry ntama homachi the friend mani nti na obai bai o munti na me bai unku no de say Daniel Agbayiza the last time I hu mani ye da ben mi hu me man a che 3 years 3 years fa o mu ko 3 years ni mi hu o mu da oni o mu kasa fun so ana mi ni o mu kasa fun so edume bi no bi ti o mu ani or so edume bi na se mi ti o mu ani all right bi o mu sa ase azabi na o ya sa kola fufuru bi na ya wo di fun na unim ba bia be ma no wo Debi. Se si apo se ni fie na wo si ye na kofishi ni si ye kotansi. E na wo se ye adwuma wa Accra. Nti Accra na wo si ya minim. Kotansi ho na wo si ya so a minim. Okay. Ka se hello Chag ukunu no. Hello Daniel. Mame. Wani abere. Pacho an. Me pacho bi eni tum. Ka hello Chag ukunu jina homa no so. Hello bra Daniel. Hello. Hello. So who ti sen? Don't say bra Daniel. Hello. Ya ngunini. Ipa twan. Gene ne nkan igwe ni kakra. Okay. Hello bra Daniel afwan. My phone. Mareku de view fan. Phone. Mareku inshira femenya miela. Nka jide na inshira FM. The view na kokko jiraro a. O time of inshira FM afia ba fike na jiraro bia na ha woregu. The via no va do ma manya mereka to onyu. Okay. Ya ha yo le bonya ni makokko bo manya bo ampoto ashile ne ampoto nchi. Akpo the view lo. Baby awo wo sesi an wo se wo inshira FM yen kan twi na obi anti wo se mi din kwala na adwane. Sa na o kan. Andi akwose baby. Uni se nkwala no. Andi akwose baby. Omo do mi. Na omo do susu. Enti mi ma famu no awori se ni ba na mi mpese mi di wu be ka mi omu. Enti mi di wu ka mi omu a omu so be ye mo bopa because mi ho me ba baby a wo de anwura ne ko. Mr. Dan. Yes madam. I want to say Ewurade adomo na wo so Akopon adom ya ho ye pa. Wadaru ma wo be ni nkoma wo bo nyina ne se woni watena almost 11 years ni woni wanya nkoda enan. Ba nkola ne mienu de eko be mfie miensa ni woni ba bia de nkola na kohye. Ada na ade wo madwane. Yo me da wano ase na megina mefa kwan fidie kase su akyia otiefo nyina a omutie yen. Ye nokwe oba no me ne tenaye. Because we been tisika nko ware na tamfo ne ni tenaye na eja ye hye abrabo ase na ye de wuye me mfa won kwachire bebre na lockdown no mu no na me wa Accra me ye djuma enti wo djuma ye no no meti se ye ba be lock ye na me friend se omo se ye be lock ye da se enti me seni usika na wa ko dija kakra be shi ho se ne be ya ye kafia ya ntimi anya bibie edi na osiyo na me disika na seni no onu kura no me buy answer na me disika na na okọ dija na buy nti wo buy ase no wo kuma se na wo ma me sika no emane nkoto enam a ya ko be mini na na mefira o yedin na me nkasa ye nim dadodo a ye be lock ye nti wo kwa
men kase uto na mo ya hu bebre enye sa onhia na akose nti ma ko bi kakra mbrem okoye no na okoto ko bi no ho nti okoto ko bi nkwa na ba na me ko ka se se wo si me kwa me to ko bi ma ye din na ye wo ho a prekope dakro biane na wo fie na asa na me nua ba ko me ne net onu so si dan o me nchen ho nti aso ye nim bia o mo se ma ye mpie nti dakro me forso yi me aunt eye police ni wo askwa nti me forso ya na me ba ne nchen na wo ma me gare kakra ene na wo chinchina m ka ho na me de ba fi onu so san ho na me bo madamfo na ma ne me wo ho na me madamfo no mum na e ba me nche se wa konya banchi bi ewo obiefo mu nti wato nti wo kokotu na me so sisa de a ene ma me so be fa sika ka ho na to bi ma me so ena o so me de me ntwen na okoba na okoba ye oba ye na wo yi wo ti banchi mole no penti roba baako ena wo de bre me nti wo de bre me na me de bre fie no na me ka chere so oba sisi na madamfo salifo wo ko pe banchi mole ya bre me ono kula banchi misika bia nti ya faka me maniji akpele hu pa anopa bia na me so okay ko bi no onya to abanti wo ka akpele na wa nua ko bi ni bia tumako nu mame anopa be ye 7 me ka chen se wo ka akpele no bia ne bi 2 something me na me ka chere wo anopa 7 na akpele no yes madam me na me ka asemu a me ka no me gina urade na zret ni dini mu na me kasa me ntwa nto nkyere wo da ni assistant na wo ba ho a eye me de pa se wo no ade ni hu aba ho tro papa that boy the second day no me sa me pa so mutie me tie o papa the second day no so me sa repeat say and the first day no waka apele no mommy nyame ni nokura ni odi duane be si me nchen ya meti duane no me hu se enye mole e na odi kan duane no enti me hwe ni din enti mankasa ma ye din ade na me ba cho na wadin ya o say ye den a na senya akpele ni sitie no udi gale ka akpele wuhu udi mole so ka akpele wuhu e na udi difference ni ye den ne din na me ba cho de be nye ni din no o say mole na nkasa no starch wom na gale no eni ye gragra nti wo de ka akpele sam no ho a gragra no wo mu na senya starch wo mole na nkasa mo difference wo eni gale no mu wo de gale ka nti ma ye ho ne den na si wo ho nti adichie na me sa repeat se won san ka akpele no mi kwa ubegye di se me si wo ka akpele no de gale ka no akoti mole no super no ahunu gata bi wo amana bi wo mi fie ne nchen wo ho no wa hwie agumu abrami hu ti mi ko hwe mole na ma hu se ya ti mole no super na mum wa aduane no so what me yam paibofuo eti the moment the second day no mi se won san ka aduane no ma me no onu so ti mole ni peperepe na wodi gale no eka ya san hunu mole no ko gugota no enti ma ye din enti ade cha mi se akpele na ko pim se waja mole ni aka na to ho ama esu ni nyina ye tum asemu american mommy mi wo evidence mi wo the pictures bibia wo ho se mu hia wo mole the pictures no wo mi wo se sia senia wo senior ma wo hata wo dem senia o ka akpele wa jeda de seni si ho 1 week what the niema sin so a on si mi niema bisa no se wo ba wade ase how many times no si mi niema ho ko ejoma ban na wuti nkola ni che na nkola na yo ho basa na wuti omum na wuti ho nka kire mu sese ni se wa wuti di se mi ko na ana na wukunu de mole aba se fa ye aduane na nim se mole ne wo ho na wuti ya na wa hunu no akɔhwie bu gatem amole no enye ntimi tibia na mani se enye tibia se medika be ko na me hwe se enye mami na makɔ me che se adan na wa na mani se me di se mole na so me edi ndodo onu na onu so odi enti ade ne di so na da de na mole ni sai me twa ma mole ni sai ye because na me pe ade agina so no wo hu se nia me wo ye ni nyina me hu enti da pro me wo ho na enyumre o mi ko da mi da ho no na ade ne ka teme se me nsole na oba no won fa mole ni nya duane no enti wo hu mole no ode agu gota no enti mi ko gina gota no hu so me hu hwi ho na ade ne ka teme se mi fa adua na mi nunu gota no mi nunu na mi hu se mo rinso no asone afa wo yi no enti mi twaya na nia ka no so sey na mi di pie se enti oba duane ni ho na ma bre
akɔpɛ aduane aba sɛ yɛndi nua aduane ma me di a wonnua ma me ndi na wodi ade foforo nua aduane ma enti ade na wodi nua aduane ka yɛ wodi a ka sɛ nka wakumi enti me dia me ni hwita nsuo ya wo hwe ade no gumu no menim nsuo kro nsuo acha sɛ ehu menim no ahohu a macha sɛ yɛ hu wɔ ha no menim bɛhwɛ mi obeya huriko efu ekosoro te se akom na esisu yesu mu jan kama ni me ba enti bo ni bia na yesu mu jan mami me nim duabo asema me ka kire ne se nia wo ye a wo twa nto kire me no a wo hwe moli nsuo no gu nsuo a atene mu no a wo ka kire se huhu mu a nsuo atwa se ye hu no me nim wo mu bia na hu wo se look at it me ka kire wo se de o ka se aka say misi enko no kasa so osi obebo medua obie na no ka asem na meka che Yesu moja ka wenim de na ya wokoye no ya si ho na ka osi mi tututu ka kire mi se afi no wo obeko kesi akoye aduagu mi so well Mr. Dan mommy yes mommy me wie he o enti ono na ho na asem ni nyina free ye prekopa ni ami hu en enti me no ye bre ni nti no e mare ni nti na ma wo ni nja awade no nyesa me pacho no kura na enya ono nti me kura no se obi fumu a na oye ade antina obufu na ukasa na watwa so enti me kasa no a ohurihuri ni nyina no ehọ na maye din Yesu buja kamani ohọ na akotwifu no wa frɛ ni sister ekọcha nse me no ma frɛ nsuo ene abosum ade abonu dua enti me si makunu ehọ na me si wodi ma mbie ma no nkata o ehọ na me ona wata frɛ ni pafufuro bi ona ho nse no be bia asɛm no kɔ no eyakɔ kasiye mu enti mi yedi min kasa biom kopim se wo ye ya atwa ne ho hia ye na we dey am se be ni 3 days na me wakra mi san kwa akra na ofre me se ne ho fa no nti opese okodi 2 days 3 days e wo ne sister ho mi ho ya obeya ko fa abobo ya na sika na me di sen no no otwi fie ho ne yama no gumu a wa o de ko ne sister ho o ko he ne ho ya de 2 days no de yi ni niam nyina free with them o yi ni niam ni nyina gu abobo ya mu di ko taxi station ho mu nimmi mommy ho ba bia me wo no me nya nipa bone ukọ kuntanse yaase ya ubi sa me sana me ba o ba chewo me ba gina so me say woni ni me no ho na ja awade no awari ni woni seni osuma na mo na de kutam ade ni kutam na woni ni me no ho na ja awade ko ye se nkobom ma me ma ne se adidi kutam se ogu medua no e de ade na de na wo ko awan ko na oyi woni ama nyina gu abubo ya kire ni se seni ade ni ye na me yam shim enti e ba ni se ma ama mitikura me ya me da mitimi da na me yam mi ka kire ni se enti woni ni me no ho na ja awade no it's a simple question seni o ya ade na me hu ade na ti wona wo ja no mi na mi fini cheko e de na mu ma anya maju se mi jawo mi fi se bia sam ne beka aka de nim se wan jaisa na masaba mechi iya no ko cheji safo ni na punu mi ko bi safo se mi ko frafio mi ko na mi safo ni kan nsa na o cheji safo ni nyina ti safo na mi ko safo ni kwashi asisi ya meba Mr. Dan yes mommy ma wo de yanti woni nyina enwo hu se se nkoda no ewo he mommy ni nukure wo mi se nkwala no wo mi nchen because oba no sisa niema ko no okọ anwunaga na e wo kutanse na okọ ni sister ho onwaga na me de maja bibia mo na me afa teacher ma nkwala no o mu kire ade ubegye di se obefri kumasi ha akọ akra no wan bo mamane teacher no bo mamane se be 1 week ni mi ma no o mu mba classes enti min frɛ oba na mbisa mi friend bisa so no mi wo baabi fa na wo si mi wo baabi jo man bacho Mr. Dane wadaro ma ho sebe ya ye betimi di yie atoa yie no ka mi bisa sembe mienu bi na fein ya to yebo na ya hwɛ na se ubenya ho anka bra na de fa nkola ne ka ho bra obesa wa ne biem me pam cho ni bibie firi mi mu asa mole die Bible cross adwama mo kwa na tete aware mu tumpo kwa kotu se obi afa na apɛ wade fan bre fie bedware na fa wade oba so mo adwaman woni ma asɛm a ɔka ɔse me papa aye wura mu aboa na wowu me susu aboa enti me di sika do na sifie no me di sika do na sifie no na woda dem ho ahohum ahante no asɛm wo ɔka kyerɛ me elder Pentecost elder na ekọ ni nche wo fie na ọka kire no ona ho sanko
meko panyin chen e na waka kire no na num kasa onu kwa ne okaka ho no mommy Mr. Darunim me mesrawo said you wasi ni makasa no mani age wo hu me pa achewo bra hu wo de wankasa bra ha fa nkoda ne ka ho bra na enkoda ne nti yenhwe nsiesie na nkoda no wo munya kwa hunu wo mu maame na nso nya asumdwe na timi nya ho de hwe o man why mommy ni o kan se wo hu nkola no wotimi frɛ na me de fu na man nkola no ho Yes, I your bad time. Now would you even have done that? It just said when you access to them. Oh, a woman ukasa. Or no de kola no free me nchen no be so many years. Nkola no da chi na me hwehwe mommy. Nkola no e ye nyina ye. So me kan say ye gin kwada no de na ma no there be. But se akoko to mram kra no a ye wo custody ni ye wo access. Bad time bia both parents no I would right to have access to the man no. Na mom court decide baby ankola no benya omo safety near the custody amasa parent no it our access is to ankoda no mpacho oh